Imana itakiri kumwe n'ubwoko bwayo, maze abanyabwo n'abatizera bagatera umusaraba umugongo. Witinya yewe mwana w'umuntu, Imana ntizitererana abantu. Rimwe na rimwe wese k'umukristo bimutera gukomeza urugendo. Rimwe na rimwe Imana igisa naho itakiri kumwe n'ubwoko bwayo, maze abanyabwoba n'abatizera bagatera umusaraba umugongo. Witinya yewe mwana w'umuntu, Imana ntizitererana. Witinya yewe mwana w'umuntu, Imana ntizitererana bayo. Haleluya. Turashima umwami Yesu kuko atazadutererana. Hazabaho ibihe byinshi mu miryango yacu, mu buzima bwacu bwa buri munsi, cyangwa se no mu mihamagaro tugasa nkaho turi twenyine, Imana yadutaye, ariko Imana ihorana natwe. Yesu ashimwe. Ndashima Imana kongera kugaruka hano mu rugo nkuko wabivuze, kandi ngasanga mugiterana kandi mu buryo rwose bukomeye. Imana ishimwe. Yesu ashimwe. Ndabaye intasho mbana n'umukristo wa nyiriya Aime, yarambwiye ngo nzabasuhuze. Yesu ashimwe. Yabasuhuje rero, siwe gusa nabo dukorana umurimo w'Imana baratubwiye ngo tuzateranira hose tuzasuhuze bene data. Yesu ashimwe. Sintwara umwanya munini, turashima Imana yuko twabonye umwanya wo kuza, twatumaze icumweru dukora cyane turushe. Noneho abacu twazanye bararushe cyane, baravangure ku uyu munsi mu gitondo baruhuke, tuze kongera gukora ku mugoroba, usibye ko ari guterana gusa. Ariko ndavuga nti jewe mu mwanya wo kuruhuka nanone reka nzengera hano mu rugo. Yesu ashimwe. Unasize bamwe baryamye bararushe cyane, ariko numvishe ntageze hano mu rugo ngo mbaramutse, kandi sinari nzi ko wenda n'umwanya wo kuganira uza kuboneka. Yesu ashimwe. Hari ibintu bizimana yavuze, Imana iguha umugisha. Kuva kera Imana yakunze umuntu. Yesu ashimwe. Ariko kubera gukomera kw'Imana, iri jambo ryaradufashije cyane iwacu, kubera gukomera kw'Imana n'ubumana bwayo n'imbaraga zayigira, byagoraga Imana kwegera umuntu kubera ububi bw'umuntu, ariko atari uko Imana yanze umuntu. Ikabura uko imuvugisha, ikanyura ku bitambo, ikanyura muri procedure ndende kugira gusa ngo irebe ko yavugisha umuntu, ariko atari ukubera Imana yanga umuntu. Yesu ashimwe. Imana rero byarayigoraga cyane, kuko hari igihe yazaga abantu bamwe bakagwara abandi bagapfa, ko bimeze. Ariko yashakaga gusa ukuntu Imana yashakaga ukuntu yegera umuntu yari mukunda ivugana nawe, ariko kubera imbaraga ukuntu yanga icyaha cyane, ikabura ukuntu igira kugira ngo ivugane n'umuntu. Ndabaha urugero. Murabona umuriro w'amashanyarazi, umuriro w'amashanyarazi iyo uvuye kuri baraje, iriya migozi minini zizana umuriro mu mijyi n'ahantu ku mazu, hari uburyo igenda irutana umuriro. Aho isoko y'umuriro iva, baza bagenda bagira imigozi itandukanye, bagenda bawugabanya ubukana, bakawugeza hano mu nzu. Ugiye gucomeka telefone ku ipoto, telefone ndagira ngo yosha, ariko noneho bakagenda bawuzana bakawugira muke bakawugeza hano ku rukuta, noneho tugacomekaho sente na kamera, bigashobora gukunda. Niko Yesu yabaye. Yesu ashimwe. Yesu yabaye nka transformateur, niwe wagabanyije ubukana, noneho tubasha gucomeka kuri Yesu byoroshe. Haleluya. Imana iguha umugisha.
iyo Yesu ataza tuba tukirusha, ariko kuko Yesu yaje ubu turabyuka tugacomeka mu cumba, tugacomeka amafirigo, tugacomeka umuriro wagabanyuye ubukana. Yesu niwe waje agabanya ubukana bw'Imana bwose. Ubu turi abana b'Imana, ubu turavugana nawe, turakura ibyo dushaka, akatwihorera, akatubabarira umunsi ku wundi. Numvishije iryo jambo rwose naryongeraho kuko ryamfashije. Amen. Hari irindi jambo yavuze nari naryanditse hano, zantangaje, nabyeretse pasiteri kwa twicaranye. Hari umwanditsi wanditse aravuga ngo inyigisho imwe nzima ngiruta inyigisho nyinshi z'abantu. Inyigisho imwe ifite akamaro ivuye ku Mana iruta amagambo menshi abantu bavugira hano imbere. Hazaba igihe tuvugira n'amagambo yacu hano imbere ariko atari ay'Imana, ariko inyigisho imwe igira umumaro kuruta inyigisho z'abantu. Reka dusome rero ijambo tuganira mu byakozwe n'intumwa, ibice ni 10 n'umurongo wa 30. Ibice 10 n'umurongo wa 30 haravuga ngo Korneliyo ati, dore uyu ni umunsi wa 4 uhereye ubwo narindi mu nzu yanje nsenga, magingo aya ariyo saa 9, kuko umuntu ahagarara imbere yanje, nuko umuntu ahagarara imbere yanje yambaye imyenda irabagirana, arambwira ati, Korneliyo, gusenga kwawe kwarumviswe, n'ubuntu bwawe bwibuswe imbere y'Imana, nuko tuma Iyopa utumireyo Simoni wahimbwe Petero, acumbitse kwa Simoni wumuhazi hafi y'inyanja. Ni igitangaza ukuntu Imana ituzi, n'agahanda dutuyeho, n'akazu tubamwo, na adresse, n'akuzi dutuyemwo, n'akashamba. Amen. Urumva iyo precision. Korneliyo ari mu nzu, amen, karasenga, Imana imuhaye gutuma abantu Iyopa muri ville, nkuko bavuga Kabeza, ariko Kabeza ni nini, ariko imuha adresse. Hano haba GPS ndagira ngo murabona GPS izami gutwara neza ikakugeza ku muryango w'inzu. Imana ibwira Korneliyo ngo bagende Iyopa kwa Petero wumuhazi utuye ku nyanja. Ayuwe. Haleluya. Reka nkubwire, Imana irakuzi izaho utuye, na adresse yawe, yewe n'inzu utuyemwo, n'agashamba utuyeho, n'akuzi, n'icumba uzuraramwo, n'amashuka uzawirorosa. Imana irakuzi muri detail. Hey! Haleluya. Uyu Korneliyo marayika yazabwira, yari umunyamahanga. Hazaba igihe twibwira yuko Imana ari twebwe izivugisha twenyine. Ndaza kuvuga aho ngaho. Uwo mwanya ndagutumira, nawe wakoze neza ubwuje, nuko none turi hano twese imbere y'Imana, dushaka kumva izo umwami Imana yagutegetse kutubwira. Amen. Ndashaka kuvuga ibintu Imana yashize ku mutima, bambwiye ngo mvuge, kandi biraza kudufasha twese. Muri iki cyumweru twagize umugisha, bavuze ngo ndi missionnaire, ariko sinza numva ko ndiwe, kuko ba missionnaire bazakora ibintu byinshi. Yesu ashimwe. Nabonye brother from Nigeria, God bless you. They call me missionary, but I'm not feeling like I'm a missionary, because missionary they do a lot of job. Amen. Kuko missionnaire azati wabo, agafata abana, agafata umugore, agasiga iwabo, akagenda ahantu atari iwabo agatura. Nje sindagera aho ngaho. Nje nza numva yuko ndi umuvuga butumwa. Yesu ashimwe. Wenda nivyo bizoba, ariko numva ari uko. Muri iki cyumweru twari dufite ijambo rivuga ngo, kubera iki Yesu yaje ku isi gupfira itorero, agapfa, yamara gupfa yaje kuricungura, akarisiga, akagenda mu ijuru. Taritware. Kubera iki? Cyangwa wenda ngo agumane nabo, ariko akari agapfa, agakubitwa, agapfa, akazuka, yamara akagenda iwabo, taritware. Niryo jambo twaganiraga.
twavuze yuko kwasogongeza sizongeye kuvuga hari impamvu Yesu yasize itorero yarisigiye akazi kari muri Matayo 28, 19 na 20. Havuga ngo mugende amahanga yose mubwirize ubutumwa bwiza, abazizera muzababatize mu izina ry'Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera. 20 yavuze ibintu bigoye cyane. Aravuga ngo muzabigishe kwitondera ibyo mwanyumvanye byose. Muzabigishe. Amen. Aba baraha mwababwirije ni bande bakirijwe hano? Imana ibaha umugisha. Aba mubigishe kwitondera ibyo mwumvanye Yesu byose, kandi ndi kumwe namwe kugeza ku mperuka y'isi. Nico Yesu byatumye adatwara itorero gusa. Amen. Ariko noneho nibajije ikibazo ndavuga ati se niki tuzaja kubwira abantu? Ibi bintu twasomye bigaragaza ishusho y'itorero rya kera, ariko natwe tumeze ko kuri none. Niki tuzaja kubwira abantu? Umuntu uja kubwira abantu ubutumwa ni umuntu wakijijwe, siko? Umuntu ufite ubuhamya, témoignage. Ubuhamya bwawe ni ubuhe? Urashobora kwicara iwawe ugafata ikaramu ukandika témoignage yawe, ugafata urupapuro ukavuga ngo mbere ntarakizwa nyuma narakijijwe. Aha nyuma mbere utarakizwa ukavuga ngo naribaga, naratukanaga, narabeshaga, nagiraga umujinya, sinihanganaga, nangaga abantu, nagiraga gutya. Ugashaka rongo. Nkijijwe naretse gusambana, sinkibesha, sigaye nihangana, nkunda abantu bose, sinkirobanura, nkunda Imana, ndayikorera, nyiha ibyanje, nyiha umwanya. Garagara difference. None ubuhamya bwawe buriya hari igihe tugira ngo kuja kubwiriza ubutumwa, haleluya, ngo ni ukuvuga ibipande byinshi, oyaye, cyangwa ni ukugenda kure, oyaye. Kuvuga ubutumwa bwiza ni ukuvuga ibyo wabonanye Yesu. Ni ikihe kintu wabonanye Yesu muri iki cyumweru gusa? Iki cyumweru cyonyine turi hano. Yesu ashimwe. Ubutumwa bwose twavugaga ubuhamya bwacu n'ibyo Yesu yadukoreye. Nta bitangaza. Yesu ashimwe. Twahereye ku mwana w'umukozi turi kumwe mu rugo. Mubwira ubuhamya bwanje ko nari sanze atarakizwa. Ndamubwira mbere nari meze gutya, nyuma mera gutya. Uwo mwanya arapfukama, arakizwa, ava mu bwami bw'umwijima aza mu bwami bw'umusho. Yesu aramumurikira, arakizwa. Uwo tubana twasanze mu nzu. Haleluya. Kuva tugeze hariya ni ukujya ibiryo bimwe, ni ukunywa amata amwe, ni ukusangira ku masahani amwe. Ni mwene data, ni petit frere muri Yesu. Matayo 9 no kuri 6 Yesu yigisha abigishwa yo gusenga. Yavuze ijambo ngo nimuze musenga muze mvuga ngo Data wa twese, ni papa wacu. Uciye bugufi, umukire cyangwa umukene, twese tugira data umwe. Kubera kudusuzugura bene so. Ico kibazo ugenda ugitekereze. Ese uzabwiriza ubutumwa gute? Uri umuntu ugoye, uri umuntu urakara cyane, nta tandukaniro ryawe mbere na nyuma, nta kintu wobwira abantu. Ubutumwa butahinduye umuntu ntabwo wabubwira abandi. Niyo mpamvu tubuvuga cyane ukavuga ngo ko nabwirije kuko abantu batutabahinduka. Nuko uvuga ibintu nawe biraho zakunaniye, utarahinduka, utazunasengera ngo Mana iki kintu mfasha nzokireke. Uvuga ibintu byose ugikora ukabwira abandi ngo nimubireke ni bibi. Ugafata kwa kundi birava ngo ugafata iki kizu ukacikoreza umuntu kandi nawe cyarakunaniye. Kuvuga ubutumwa ni ukubanza guhinduka. Ikimenyetso kigaragaza intumwa babanye na Yesu, ntibigeze babwiriza iminsi babanye na Yesu. Barumvaga, barahindukaga umunsi ku wundi. Yesu ashimwe. Uzi ko kubera ubwo buhamya iki cyumweru hakijijwe abantu bagera kuri 600 kandi turarangizaga. Tuva ku itorero twananiwe.
none uratekereza gute iyi cace mugize icumweru kimwe mukabona abantu 600 twirirwa turira ngo twabuze abantu bazozanywa niki bazozanywa n'ubuhamya bwawe Yesu ashimwe ubuhamya bwawe nubuhe umeze gute uteye gute kandi kwaguka kw'itorero nitwe twagufunze itorero riri hano twasomye Petero yarari itorero riri muri comfort zone riri ahantu ridashaka kuva tirishaka gusoka rishaka gukora ibintu bya kera routine tirishaka guhinduka tirishaka gufungura umuryango dushaka kubana n'aba bantu tumenyereye bajya biwacu bo muri quartier tuzi tuvuga bakumva tubabara bakatwumva dusinimba bakatwumva twamiriza bakatwumva tidushaka gusohoka ngo tugere n'ahandi itorero ry'i Yerusalemu niko ryari rimeze Yesu yarabwiye ngo nzabohereza mwuka wera ngo azabagira abagabo azabigisha mwuka wera araza bakora ibitangaza baranezerwa batangira kuba ahantu hamwe batangira gusangira ibyabo murabizi kuva mu gice cya mbere cyakuze ntumugeza ku bice 9 batangira gusangira ibyabo batangira kubaho neza bakagabana bakagurisha amasambu byari ibintu byiza cyane ariko bibagirwa ico basigiwe igihe cyose itorero rizicara mu munezero rikanga gusohoka hanze rikanga gusanga abandi bantu aba batuye hano bose uza abantu twabwirije n'abantu bo muri Kimironko none Kimironko hasavye itike Kabeza hasavye itike si hagufi cyane hasavye financement twagendaga n'amaguru tibisavye itike ariko ikibazo niki tuzajana uyu munsi Kornelio yatunye kuri Petero yaravuga nawe yaza senga baje basanga nawe karasenga bas akimana reka dusome amen Petero 34 Kornelio yamaze kumubwira Petero yaje nawe yarose Imana iri kumubwira ngo nagende mu banyamahanga aravuga ati ntago bishoboka titwogenda mu banyamahanga tituzatujayo amen ariko Imana iramubwira ngo Petero sigaho kwita ico nahumanuye ikizira amen matorero turashaka bakire abambaye neza abasa neza abantu ariko abambaye nabi abakene yewe nuwo bazana ntitwona bita kubera iki hari ibyo dushaka dufite ikintu gikomeye Imana yasigiye itorero cyo kujana ubutumwa bwiza Yesu ashimwe igitangaje Petero ashitse ngo aterura amagambo aravuga ngo Petero aterura amagambo ati 34 nukuri menye yuko Imana itarobanura ku butoni ngo ahubwo mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka iramwemera aratangira rero ababwira inkuru nziza nizo bizimana yavuze buriya bizimana yavuze good news haleluya iriya muri Amerika yongeye kubwiriza nzanga ndambwiriza ku muhanda abantu baho baragoye kubabwiriza baragoye kubahagarika ariko nta muntu kwisi kintu cyantangaje nta muntu wanga good news nta muntu wabwira ngo ufite inkuru nziza ngo sinshaka kumva inkuru nziza iyo mpuye nawe ndamubwira ngo I have a good news for you good news niki cyabaye muri mu hano niki good news haleluya Yesu yazanye good news inkuru nziza ku isi Yesu yaraje ngo abarushe n'abaremererewe baruhuke Matayo 10:28 yemwe abarushe n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura amen Yesu yatambwe nk'igitambo kugira ngo umwizera atarimbuka ahubwo abahabwa iki ubugingo buhoraho Yohana 3:16 17 haravuga ngo umwana w'umuntu ngo ntiyaje guciraho abari mu isi kubaciraho iteka ahubwo yaje kugira ngo bahabwe ubugingo niyo good news umuntu warurushe umuntu utasinziraga umuntu waruremererewe udafite ibyiringiro by'ejo amen Yesu yaje kumubwira ngo nyuma ya none hariho ubuzima niyo nkuru tugomba kujana ku isi amen uzi ikintu kibabaza
nuko ubu nyine mu matorero yacu ntitukivuga good news. Yo, haleluya, good news, inkuru nziza. Mureke babwire, umunsi nahuye na good news, nuzuye imbaraga, nuzura ubwiza, nuzura ibitwenge, ndarira. 2003 muri Nazarene Kicukiro, mu rusengero bararirimba ngo amaraso ya Yesu ngo niyo yoza ibyaha by'abari mu isi. Numva good news, inkuru nziza. Haleluya. Mva ku ntebe nicara hasi, mva hasi ndasirimba hano. Uwo munsi ubuzima bwanje burahinduka. Data yari amaze imyaka 3 akishijwe. Umwana w'imfubyi ageze umugisha, ahuye na good news. Hey, haleluya. Ngize amahirwe, mpuye n'inkuru nziza imbwira ngo ngwino we urushe ndakuruhura. Ugiye ku muhanda kuvuga ubutumwa bwiza, amen, tukaza utekereza icyo ubwira abantu, uzubabwira ngo ngufitiye inkuru nziza. Inkuru nziza ni iyi: Yesu aragukunda, Yesu yarakubabariye, nanje yarambabariye. Ugatangira ubuhamya, yangiriye gutya na gutya. Tidukene kugenda kure cyane amahanga, dukene aho dutuye, aho dukorera, aho twirirwa. Hano mu rusengero, uzi ko hano mu rusengero twavugira ubutumwa. Navuganye n'umugabo w'umukoreya, nkunda kubivuga cyane, yarantangaje. Naramubajije, muri Koreya murabizi ko bigora kuvuga ubutumwa. Nabaje, muzamuvuga ubutumwa gute muri Koreya? Aravuga ngo uko tuba tuvuga ubutumwa, tuza tugenda muri quartier tugakodesha inzu, ariko ntitubwirize. Tugaturayo imyaka n'imyaka, ariko tugaturayo akazi kacu n'ukwera imbuto. Tukera imbuto, haleluya, tugasa na Yesu, tukavuga nka Yesu, tukambara nka Yesu, tugatekereza nka Yesu, tugaseka nka Yesu, tugakunda abantu nka Yesu. Abaturanyi bacu bikabagora, bikabatangaza, ngo baruho bakatubaza ngo se mwebwe muri bande? Twebwe turi abantu b'Imana. Abantu b'Imana nukubaza bamera ati nogira gute ngo nanje se namwe wo kwizera umwami Yesu. Haleluya. Nuko good news zihindura amateka y'abantu. Ariko naratangaye, nahuye n'umugabo uri muri retirement ugitukana, retirement y'igipasiteri, wumve. Ariko uzikubana n'inkuru nziza ukayiturana ugatukana, none wojahe kandi utukana ibitutsi bibi cyane. Uzi umuntu utukana ngo wagicucuwe. Yo Bana we, dufite good news, ariko iyo good news igomba guhindura ubuzima bwacu. Dusome umurongo wa 44. Petero arangije kuvuga good news, inkuru nziza. Haleluya. Mu banyamahanga bari bicaye kwa Korneliyo bimeze neza, bategereye bakanuye, bamwe batabahumaguza, buzuye ubwiza, ibyishimo bibazaho. Haleluya. Petero akivuga ibyo, amen, ngo umwuka wera ngo amanukira abumvise ayo magambo bose, abizeye mu bakebwe bajanye na Petero ngo barumirwa bose, kuko n'abanyamahanga nabo bahawe umwuka wera akaba abasutsweho. Yebaba we, haleluya. Waruzi ko bari abantu twanga, tubona ko ari nk'abatawe, tubona ari nk'ibifu, tubona ko abandi ari nk'abazi iyo baja, ikintu bakeneye inkuru nziza. Kandi ni ukuri, umwanya inkuru nziza yabagezeho. Haleluya. Bazuzura mwuka wera dutangare. Haleluya. Bazuzura mwuka wera dutangare. Bene data rero, mureke itorero ry'Imana ribohoke. Amen. Ribohoke. Reka bavuga ubutumwa babohoke. Ureka ama ministeri abohoke. Wifunga abantu. Who are you? Urinde wo gufunga abantu Imana yahamagaye. Ico eglise zikora, izizi amafaranga. Eglise irusha ama ministeri amafaranga. Ikaba amafaranga, ikabasengera,
ikabigisha ikabatreninga, kuko 20 havuze ngo muzabigisha, ikabigisha igatoza abadisciples bagakomera. Nigeze kubaza mu rusengero igihe kimwe mu gitaramahandu, ndabaza ngo vuga igihe wakijijwe zagenze gute, habaye iki? Sanga hari abantu tubana mu rusengero batarakizwa. Ubu dufite gahunda yo kubabatiza, dutaramana dusirimba cyane, ariko mureke itorero ry'Imana ribahoke. Haleluya! Uzi icyatumye ba Stefano bapfa? Nuko itorero ry'Imana ryari rikingiranye. Yerusalemu bari bameze neza, Imana ibona ko bagize comfort cyane, ibona ko bicaye cyane, bifunze, ntibazishaganya, ntibazogenda isi. Haleluya! Ndagira ngo amasasi ndayarenza, sigaje umwanya muto ngo ndangiza. Amen. Imana ibona ko bicaye barambije, huzuye mwuka wera, huzuye ibiki, kandi ba Stefano ngo bari abadiyakoni beza cyane, bazi kwakira abantu, kwakira ku muryango ukumva nti wotaha, abagabo n'abagore bakaza ntibatahe bakabaho ngaho. Imana yica Stefano, izana kaga mu itorero, abantu barapfa, abantu baratatana. Mureke mbabwire, nimubona abantu babatatana, abantu bavukana amavision, Imana ikeneye ko bagenda. Wowe nutangira gufunga, kurafunga ibyo Imana yafunguye. Hey! Haleluya! Nibyo! Haleluya! Dutangira, nabwiye eglise yacu, ndabwira ngo dufite vision yo kuvuga ubutumwa muri Amerika mu mastate yose uko ari 50. Tukagenda Europe tukavuga ubutumwa Europe yose, tukaja Afrika tukavuga ubutumwa Afrika yose, tukaja Asia tukavuga ubutumwa Asia yose. None ibyo ngibyo cyene jewe ivyo bintu aho hantu hose nahagira ndigiki ndumuyaga se. Haleluya! Abazageraho n'itorero, kandi igihe tuzanga Imana izakubitamwe ikintu abantu bamwe bagende ku mbaraga. Niko bisa bigenda. Itorero rirambwira ati nuko bimeze, okay, go ahead. Amen. Uyu yeri itandeka abantu amagana babakizwa hano, tiyo bakishishwe. None kambaze, nitwanga abantu ko bagenda, twe tumaze imyaka ingahe, twazanye bangahe muri Yesu? Turashanga tube hano gusa, kuko itorero ry'Yerusalemu ryari rimeze, dukeneye ngo Imana itangire itwice. Itwice. Ayiwe Mana we. Haleluya. Iyi si ifite biliyoni 7 z'abaturage, haracyari biliyoni zirenga 3 zitarakizwa. None urashaka tube hano muri rusengero, dusirimbire hano, dusengere hano, hano gusa, tuzokomesha, tuzorwana, kuko ndaho tuhatuja ntaki. Haleluya! Igituma itorero ry'Imana ririho nugutegura abantu, nukubigisha, twamara tukagira gute, nimugende, nimukwire muri Kimironko, nimukwire muri Kadire, nimukwire muri Kigali, nimukwire mu Rwanda, nimugende muri East Africa yose, nimugende muri West, nimugende muri za Nord, nimukwire Afrika, nimugende kure. Musore sinzi aho yagiye yasotse, nagiye muri Europe icyumweru gishize, nageze Belgique no mu Faransa. Niba ahantu hashize ubwiza bw'Imana mu itorero ni hariya. Nageze mu kaji kamwe sanga hariho Katolike, ayandi yarashize. Katolike basigaranye umupadiri yarashaje takibasha guhaguruka, yarasezeye banga kwa spareka. Baramubwira ati basireka uzodushingira abantu unahambi, basi gusa uzozuhamba. Nuko nako tukende ko tumena gutyo. Amen. Itorero ryaragiye rirashira rido korera iyo. Kandi eglise itorero ry'Imana nako turaho ko turaguma kureba gusa. Imana ikeneye ko tugenda mu banyamahanga, bazuzura imbaraga, bazuzura mwuka wera. Reka nkwibutse ndangiza uko wavuga ubutumwa babayeho bakomeye, Yesu ntabwo arimo. Wogira liste bavuga ubutumwa babayeho, Yesu ntabwo arimo. Ariko mu bantu bigishije kandi bakigisha cyane, Yesu niwe wa mbere. Yesu yigishije abantu, amen, bararuha basa nawe, bemera guta ibintu byabo nkawe, bati ingo zabo, urumva bati ingo zabo nkawe, amen, biva aho ngaho bararuha, bemera gukubitwa nkuko nawe yakubiswe,
kubera kwigishwa gusa. Bivaho bemera gupfa kuko yapfuye, abandi bapfa ndetse n'urupfu rubi rurutwo rwo yapfuye. Uzi cyabiteye intumwa? Ni ukuntu Yesu yabigishije, ni umwanya yabahaye. Amen. Pasiteri arashaka ko abantu basa nawe, bitanga nkawe, bakunda itorero nkawe. Umvuze pasiteri n'abaperezida b'abaminisiteri, mwese mwiyumve n'abandi bayoboye. Urashaka ko nawe abantu bose bamera nkawe, bakunde, baha umwanya, bigishe, basengere, biteho, bakurikirane. Bazosa nawe, bazokora nk'ibyo ukora. Ikibazo sinzi ibyo ukora nico kibazo gusa, ni ibikuze ukora. Urashaka ko abantu bose bari uyoboye bose bakora nk'ibyo ukora? Ni ibikuze ukora. Iki kibazo cyaraducarenjeza umunsi umwe. Amen. Urashaka ko abantu bose batukana nkawe? Urashaka ko abantu bose baroga nkawe? Urashaka ko abantu bose bagira umujinya nkawe? Urashaka ko abantu bose bangana nkawe? Cyangwa se urashaka ko abantu bose basenga nkuko udusenga gute? Urashaka ko abantu bose babwiriza ubutumwa uzubwiriza ubutumwa gute? Niko urashaka ko abantu basa gute? Yesu umwanditsi umwe yaranditse w'umunyamerika witwa Robert Coleman yaravuze ngo Yesu ntiyigeze abwira abigishwa be ngo gukora icyo atarakora. Ntabwo ngo yababwiye kuzakora ibyo yakoze gusa, ngo ibyo mwanyumvanye n'ibyo mwambonanye ngo ari byo muzajanira isi. Hey, haleluya! Ibintu birakomeye ko ndabivuga gutya bukeya. Amen. Ko ndabivuga bukeya gusa, ariko ibi bintu birakomeye. Mwigisha abantu base namwe, ariko mbere ya byose mubanze mumere uko mushaka abantu bamera. Ni gute mugomba kumera? Mugomba kumera nka Yesu, mukabwira abantu ngo nimunyigireho. Paulo yaravuze ngo mugere ikirenge mucanye. Buriya yarazi aho ageze. Amen. Yarazi aho ageze. Reka dusenga Imana. Yesu ashimwe. Reka dusenga Imana. Ndashaka kubasezera mu ijambo rimwe. Genda ubeho nk'uwatumwe. Go as a sent. Ubeho nk'umuntu watumwe. Gute? Iri jambo niryo uburyo we buzima bwanje. Ugiye ku isoko, umenye yuko Imana igutumye ku isoko. Ubwo ni wowe uzabunyohera kuvuga ubutumwa, uzabunandinda n'ibyaha. Ugiye muri resitora, genda kuwatumwe kuri mu kazi k'Imana. Twagiye muri Paris gusenga, turangije gusenga tunyura muri resitora, umukozi umwe atonganya uwo twari turi kumwe, ashaka kubabara. Ndabwira ngo wibuke ko twaje muri iyi resitora, twaje hano nk'abatumwe. Amen. Mu rugo iwawe uzohature nk'umuntu watumwe. Uzosanga ubuzima bwawe bwose uhora mwivuga butumwa. Akoma kumvisha kintu. Ugiye ku kazi muri office yawe, umenye kuri aho hantu nk'umuntu watumwe. Niwibagirwa icyo kintu. Haleluya! Niwibagirwa icyo kintu, uzoza utumwa mu rusengero gusa. Uzoza utumwa mu rusengero, hanze ubeho ubuzima bwawe. Ariko ndarakubwira, muri quartier, mu kazi, ugiye mu mafete, hari abarundi tubaniriya bakunda kunywa inzoga cyane. Bazakunda kunyemvita. Nkitaba, bakanywa kuva saa 4 kugera nka saa 9 za nijoro. Nicaye aho ngaho. Kavuga ngo Bana, nicaye hano. Amen. Ariko wantumye hano. Bampa ijambo ngo mvuge, kavuga Yesu gusa. Nta kindi kiri mu mutwe. Ahantu hose ngiye, ahantu ndi, jewe mpari k'umuntu Imana yatumye ndi hano. Ubu nyine ndi hano. Undi hano Imana yantumye hano. Amen. Kuwa kane nahuye n'umuntu ku muhanda, ndi kuvuga ubutumwa hano Kimironko, ndamubwira ngo Imana yakuntumyeho. Ati wo uranzi? Ati Imana yakuntumyeho. Ariko ibitangaza byabaye, koko sinza nereko, ariko zaje kurangira nyine ari nk'Imana yamuntumyeho. Sanga uwo muntu duhuje anniversaire. Itariki y'amavuko n'ukwezi kw'amavuko n'umwaka. Amen. Ndavuga ati none se wowe duhuje date tugahuza n'ukwezi twavukiye umunsi umwe, ukwezi kumwe n'umwaka umwe, urumva wowe tudahuje? Si Imana yakuntumyeho. Ikindi sanga afite umugore, nanje mfite umugore. Kandi
kandi nsanga afite abana batatu, nani mfite abana batatu. Urumva umuntu Imana itari yamutumyeho. Ati brother, kandi ushaka kwakira Yesu. Haleluya. Buriya kubwiriza ubutumwa ni ibintu byoroshe iyo twemeye. Kandi akazi kivuga ubutumwa ni akazi kandi ka Mwuka Wera. Tagara kacu. Uzuvuga ugasobanura, wasezera umuntu akabura ngo bye genda. Ariko Mwuka Wera agasigarana nawe. Baho ko Imana yatumye mu isi. Haleluya. Ubuzima bwawe bwose tuve mu bintu biturangaje bituvunye, tugwana intambara zimwe zita making sense. Intambara yacu nimwe ni ukubaho nk'abantu batumwe mu isi. Haleluya. Hari intambara tuzosengera zikanga zikaguma zikaba intambara. Kubera iki? Ni intambara twizaniye, ni intambara zidafite intambara twe twatsinze icyaha. Ariko tukagwana intambara zita making sense. Turiho nk'abatumwe mu isi. Ugende muri stade nk'ubatumwe, ugende mu mafete, muri za birthday z'abantu, mu bukwe, tukazurakara vuba, tukazuhubuka, uzayibuka gusa ko ubuzima bwawe gusa Imana yantumye hano. Haleluya. Mana yanje, Mana nziza, ndagushimira. Wadutumye ku isi, waraduhamagaye, udufiteho umugambi. Ndagushimira yuko uri umwizerwa, ndagushimira yuko tuhagaze hano ku isi nk'abambasaderi bawe. Urakoze kuko ari wowe Mana, udushoboze Mana, tube mu isi nk'abatumwe, tuvuge nk'abatumwe, tugende nk'abatumwe, mu bana bacu, mu rugo, muri karitsiye, mu kazi, n'ahandi hose tugenda, ubuzima bwacu buvuge Yesu, kandi benshi bizera izina ry'Umwami Yesu. Izina ryawe rishigwe hejuru iteka ryose. Amen.